आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव राज्यपाल अजय कुमार भला ngasi कामजोंग जिला दा पांगथोकदबा सिंगचांग यावोन फेस्टिवल दा सरुक यागनी भारत की ओइना अपिकपा शहर सिंगी लुनान बसांगदमनबगी खनगतपदा मणिपुर की ngamkhai जिला जिरिबाम यावरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi nungthil बिहार दा लुपा कोटी 8,700 हेनबगी तोंगान प्रोजेक्ट सिंगी उरेप उयुंग तमगनी खरना संगागनी अमसुंग भारतना साजबा डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्टार ngasi विशाखापट्टनम दा भारत नेवी दा खुसिनरगनी राज्यपाल अजय कुमार भला ngasi कामजोंग जिला दा पांगथोकदबा सिंगचा वुया ओन फेस्टिवल दा सरुक यागनी नुमित निनी की खोंगसता राज्यपाल ngasi युपुंग मापन ताबा मतमदा उखुल की संसक्ता थोंखरे तुंगदा राज्यपाल ना सिंगचा दा थोंगलबा मतुंग वुया ओन फ्लावर फेस्टिवल मफम फावबा खोंगना चटकनी फेस्टिवल असिगी मनुंग चना नाट की ओबा जगोई इसै लमजेल फोटोग्राफी कंपटीशन यावना मखल मथेल की थौरम क्यासु पांगथोकनी कुमै असि महौसागी फजबा सिंग अमसुंग तांखुल नागा कांगलुप की नाट की ओबा चनबी सिंग उथोकनबगी पांधमदा पांगथोकतुना लाकपनी कामजोंगदा लेबा 9 सुबा असम राइफल्स की हेडक्वार्टर दा राज्यपाल अजय कुमार भला ngasi नुमिदांग लेरबा मतुंग हयेंग नुमित युंगबा मतुंग दा इम्फाल दा थोंगलगनी राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी लोकल बॉडी सिंगदा कैजुअल बेसिस डेली वेज मास्टर रोल एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एस्टैब्लिशमेंट होमगार्ड BDF अमदी सरकार की सेंथंग फंगदुना चलाइरिबा इंस्टीट्यूशन सिंगदा मथौ तौरिबा सिंगना मखोई अखनबा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर SIN लौननबा मणिपुर सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस न चेरोल अमा थोखरे हाइरिबा कर्मचारी सिंग असिना सही असिगी अक्टोबर अमा फावबदा मखोई SIN नंबर सिंग लौथोकदबनी नंबर असि लौथोकतबा कर्मचारी सिंगी तोलोब सारोय हाइरी भारत की ओइना अपिकपा शहर सिंगी लुनान बसांगदमनबगी खंडपदा मणिपुर की ngamkhai जिला जिरिबाम यावरे लेबासी की ओइना मिसिंग लिसिंग कुन की मखादा लेबा ख्वाइदगी लुनानबा अपिकपा शहर कुनमाथोय खंगतुना इंग्लिश ngani कुनमरी कुनमंगा की ओइना भारत सरकार ना स्वास्थ्य सर्वेक्षण अवार्ड पिरकपदा जिरिबाम सु यावरे हंदक सही असि थारगा जिरिबामना मना असि फंगबा मंगारक सुबनी हिरम असिगा मरी लेनना राज्य सरकार की महुत की डायरेक्टर ngangbam उतमगा वरी सानबदा आकाशवाणी इम्फाल दा सुमना हाई अवांग नोंपोक लमदम की ओइना जिरिबाम जिला ना लुनान बगी रेटिंग दा 3 स्टार फंगबा हन जिला ओइरे श्री उत्तम हाई मियाम न मपुंग फाना मतेंग पांगलबदी राज्य सिगी तोंगा जिला सिंग मखाता ना लुनान बगी लमदा मना कया फंगबा ngamgani मांगना हाई पब्लिक नसु आइगी कैरो लेकाई नानबा आइगी सिटी आइगी टाउन नानबा से आइगी दायित्वनी लुना लगदी सिटी मसक फजबदा नतना लाइना तिना चेलोइदोबनी हबसे अखोय खंगमिनरगा अखोय की दायित्वने खलगा चंगसनमिनबा मथौ ताई दुना जिरी ना हंदा स्वच्छ सर्वेक्षण दा मना फंगलिबा सुमना अखोय की लेहौरिबा टाउन कुंतरुक फाल यावरगा मथंगी स्वच्छ सर्वेक्षण दा अखोय मना जे फंगनबा सुंगसोय सोयदना होनाजना निंगी अखोय मणिपुर पुंबा लुनानबा मा ओइबदा पुमनमकना न्यू दिल्ली दंगरंग पांगथोकपा थोरमदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमदी केंद्र की हाउसिंग अमसुंग अर्बन डेवलपमेंट मंत्री मनोहर लाल खट्टरना स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 की मना अदु यंथोखिबनी इम्फाल वेस्ट की ताकिल दलेबा मणिपुर साइंस सेंटर दा था सिगी कुन फावबा चथगदबा इन्फोटेक फेस्ट 2023 ngasi हौरगनी मेला सिगी मनुंग चन्ना महिरोय सिंगना पुथोकपा तोंगान पोलम सिंग उतकनी ngasi की ओइना एग्जिबिशन रोबोट डिजाइन शो तौबा अमदी लायकपा चांगदमनबा सिंगबा याउरी मेला सिदा पुना स्टॉल 30 रोम हांगली मेला सि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग न सिनबनी हौकिबा सही की निंगतम नमिता आसाम की गुवाहाटी की मफम क्यादा आईडी थमदुना मियामदा के खंग पोहनबगी थौदोक्ता सेनबा अल्फा आई की मियो अनि NIA न फारे मसी थारगा हौजिक फावदा केस असिदा सेनबा मियो अहुम फारे गुवाहाटी की दिसपुर लास्ट गेटा आईडी थमजलंबगी केस असि दिसपुर पुलिस न थिजलंबा दो हौकिबा सही की सेप्टेम्बर दगी NIA दा सिनखिबनी फारबा मियो संगसिगी मथक्ता भारतीय न्याय संहिता UAPA दा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक की तोंगान सेक्शन की मखादा चार्ज से थांगतख्रे ताबिरिबा पावसे कासबानी इम्फाल लगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi nungthil बिहार की मोतिहारी दा
lupa koti lising teret chani henbagi tongan tongan ba project singi urep uyung tamgani kharana sangagani. Pradhan Mantri na Bihar gi Darbhanga da nauna saba Software Technology Park of India STPI gi facility ama amasung Patna da STPI Incubation Facility ama sangagani. Lambi thongi phibam hena fogarhanaba Amrit Bharat Redgari marisu lamthagani. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin gi makhada nauna saba yum lising taranithoi beneficiary singda khusinagani. Atopa beneficiary lising nimphudana lupa koti sama humpu makhoi gi bank account singda hapsingani. Pradhan Mantri na Din Dayal Antodaya Yojana National Rural Livelihood Mission gi makhada laiba self help group lising humpu mathoi chamanga da lupa koti chamri su khusinagani. Tungda Pradhan Mantri na Nungchu Bengal gi Durgapur da satuna lupa koti lising manga henbagi tongan tongan ba saukhat tharangi project sing sangagani kharagina urep uyung tamgani. Kendra gi Haksel amasung Yaipayumbal Mantri JP Nadana hairi lebasi gi mipung khudingmak Haksel gi lamda hena phaba khudongchaba sing phanghanaba sarkar na ningthina thabak paikhatli. New Delhi da pangthokpa thorom amada wangangbada Sri Nadana hai sarkar na Ayushman Arogya Mandir lak ama lising humbudra taret lingkhatle masida miyoi amana Haksel gi khudongchaba sing laina phangba ngamle. Bangna hai Arogya Mandir sing asi lebasi gi sahar khakta natana manung hanjinba mafam singda su hangdokle. Masida tele consultancy gi khudongchaba sing su piri. New Delhi gi tongan tongan ba mahiloisang singda bom thamjile haina ngasi email gi khuthangda ki halakpadagi Delhi Police amasung Delhi Fire Service na school sing aduda satuna yengsinkhre. Haukiba sayol asida Delhi University gi St. Stephen College yauna atai mahiloisang singda ki halakpagi thodok sing laikhrabani. Bharat na sajaba ising manungda leiduna ngaksel amadi mi kanbagi thabak tawba ngamba Diving Support Vessel INS Nistar ngasi Visakhapatnam da Bharat Navy da khusinaragani. Hindustan Shipyard Limited na design tawbam sung saba Nistar asi lebasi na ngaksel gi polam sing sabagi lamda Atma Nirbharta gi pandam phangna bo honariba sida sauna khumang yangsin ba khongthang ama oire. India Meteorological Vibhag na ngasi Kerala gi Kannur Kasargod amasung Wayanad jila da khanba nongchugani haina red alert laukthokre. Hairiba jila sing asida leiba mahiloisang sing asi suti thadokre. Raija dugi Malapuram Palakkad amasung Thrissur dana orange alert laukthokle. Bibha asina raija sida tha asi kumathoi phawbada pungda kilometer nifudagi yangkhai phawbugi sangda nungse sitkani hairi. Ngami singna samudada nga phaba chatanaba khanghalli. Amaromda ngasi Rajasthan amasung Karnataka gi kha thangba manung hanjinba mafam singi yamna kanba nongchugani hairi. Andhra Pradesh Telangana Nongpok thangba Madhya Pradesh ki mafam kaya yauna awang nongpok Bharat ta kanba nongchugani. Marasida leibak ki awang nongchub awang nongpok mayai thangba amasung kha thangba peninsula gi lamdam singda lagliba numitare nida khakaraw amasung nonglai nungsit yauna nongchugani hairi. Pakistan da haukiba pung nifuni panda leptana nongchubadagi ising ichawga mari lenana miyoi humpu humdoi leikhidre miyoi merphudra sopan nangle. National Disaster Management Authority gi matung ina leikhidrba miyoi sing adu building ningkhairakpa ising na thumjinkiba amadi maina chinglaga leikhidabani. Ichaw asina lambi thongke amangta thokle miyam gi sathok chasinda chawna kaiba pire leibasida mafam kharada emergency laukthokle. Yemen da lamdam adugi miyoi amabu hatli haibagi matangda sibagi dandi piraba Bharat macha Nimisa Priya da Bharat Sarkarna piba yaba mateng sing piri haina mapan thoram mantraloi gi wangangloi Randhir Jaiswal na hairi. Nimisa Priya amasung mahaki imung manungda ain gi oiba mateng pangnanaba sarkarna ukil ama haple. Ningsingba yabadi haukiba yumsakai chanumita sibagi dandi pigani tawramba do Bharat Sarkarna haijabadagi yaithoktuna lakpani. Aroibada maroiba paw amuk hana Raijapal Ajay Kumar Bhala ngasi Kamjong jila da pangthokadaba Singchawu Yaon Festival da saruk yagani. Bharat ki oina apikpa sahar singi lunan ba sangdamnabagi khangatpada Manipur gi ngamkhai jila jiribam yaure. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi nungthil Bihar da lupa koti lising taret chani henbagi tongan ba project singi urep uyung tamgani kharana sangagani. Amasung Bharat na sajaba diving support vessel INS Nistar ngasi Visakhapatnam da Bharat Navy da khusinaragani pauloi jare.